Bejn Jannar u Frar ta' din is-sena, id-dejn pubbliku tela l-4 biljun u 700 miljun euro, 160 miljun euro aktar milli kien qed jimmira l-Gvern. Gonzi PN kien qal ukoll id-deficit tal-2012 kollha kellu jkun ta' 154 miljun euro. Iżda deficit fiskali għal Jannar u Frar biss diġà qabeż dak imbassar għas-sena kollha u laħaq il-151 miljun euro. Id-deficit tal-ewwel xahrej tas-sena huwa wkoll 51 miljun euro iktar mid-deficit irreġistrat fl-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Il-keliem ewlieni Laburista Carmenu Vella qal li anke jekk il-Gvern inaqqas in-nefqa pubblika b'40 miljun euro sal-aħħar tas-sena, xorta mistenni jispiċċa ma' 56 miljun euro il-bogħod mill-miri stabbiliti mill-Unjoni Ewropea. Carmenu Vella wera kif il-Gvern falla wkoll fil-miri tiegħu għall-infiq rikurrenti. F'Jannar kien 17% aktar milli maħsub u fi Frar kien 11% aktar. B'hekk 70% taż-żieda li bassar il-Gvern fin-nefqa rikurrenti għas-sena kollha diġà ttieħdet fl-ewwel xahrejn tas-sena. Carmenu Vella qal li ż-żieda fin-nefqa kapitali kienet wieħed mill-fatturi ewlenin taż-żieda fid-deficit. 60% taż-żieda kienet attribwita l-flus mogħtija lil Malta. Il-kumplament huma ħlasijiet relatati mal-proġett tal-bini tal-Parlament il-ġdid u tat-teatru mingħajr saqaf u għal xogħlijiet li saru b'urġenza qabel l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Carmenu Vella temm jgħid li l-figuri miksuba fl-ewwel xahrej tal-2012 juru li Gonzi PN jinsab mitluf u li issa tilef kull sens ta' kontroll.